سلام كمية تغونو خمي اللهم alright تنقعد حان مصاخمنا حبشة education እሺ ከምቲ ልሙድ ካ ሓበሻ ኤዱኬሽን ብዛዕባ ለንቀነ ዝካየድ ዘሎ ቶክ መንጎ ዩኤስኤን ቻይና ናቢና ክንብለኩም ኣሕዋት ንእሽተይ እቲ ዘለና ኣፕዴት እንታይ ይመስል ፕላስ እቲ ውሽጣዊ ወይ ከዓ እቲ ባክግራውንድ ከመይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ክትዕ ወይ እውን እንታይ ከ እዩ بمقطع الملسن حتى تنقندي وال ازي سممع ازي زلو امونغو خلتيوم تريد ناي مسممع وي كان مدرودار دلو صبو انت زي كيدو انتي سعبين كفتر يخل امونغو زنكلتاي هاغرات كمون the whole in the world بحف الشعب عالمون نزن حتى تازي اتينا خنملس لنا بعد حوبي ايشي قرم رايت نشتي شر قبلكم ايه موصل اوكي كم دخلنا نفلطو لما عنتي مولو معلتي اب سويسرلاند جنيفا يا مونغو يأسن چاينا لأخات بزعبا ناي تريد نقششن كم زو عليه عرفت وسيلهم عن تبو هجي داغماي اتيم كم زلو يقلص الله بلاس قلنا تشاينا كاب تشاينا زمصو كن نتي خطع سوري نتي ناي ديسكشن وي كانت ناي سممع زلو قل اكالات قديفهم خمس خدو يزحبر زغبل كلنا كن اتي ستيل يغصلالو ناي سلوخات يكونوا قل خا ناي تشاينا تاريفهم زلو لما عنتو وعيل له ولا حدا نصر هبنا ناي لما عنتي بلاس صباح كا قصل مخانيم تقلص زلو ستيل هجيغن اب توك ويك اب زررب كم زلو يم تقلص زلو بزي زلنا سرس وهبنا زلو بزي بزي مالتي سو نابينا خنمص نشتي سكي نزيا تايم غيرم تايم ستيل Secretary Scott Bessent is traveling to Switzerland where he will lead US trade talks with China this weekend. When asked about progress between the two nations Thursday, President Trump insisted China is open to negotiations when it comes to tariffs. Scott's going to be going to Switzerland, meeting with China, and they very much want to make a deal. We can all play games. Who made the first call? Who didn't make it doesn't matter. It only matters what happens in that room. But I will tell you that China very much wants to make a deal. We'll see how that works out. CBS News Money Watch correspondent Kelly O'Grady joins us now. What is at stake when it comes to these talks, and do you think we're going to see an agreement right away? I think the most important thing at stake is stability, right? I mean, this is really what businesses, what the Fed, what consumers are looking for. There needs to be some clarity so there can be a lot of planning. I mean, when you think about what both sides want, the US wants to decrease that trade deficit. China likely wants to get those export restrictions on those all-important AI chips that there are restrictions right now in terms of what they can access. I'm sorry to interrupt you, but when you say trade deficit, are we talking about specifically how much China is importing of U.S. goods versus how much we're importing of Chinese goods? He wants to level that playing field? That's exactly right. Okay. And if you go back to the first administration, this trade war that happened under the first Trump administration, that was sort of the agreement at the end of it, that China would agree to buy billions and billions more in U.S. goods. Now, in terms of how long, to your question, something like this could take to get done, I mean, this is likely just a pre-negotiation where both sides talk about what they want and what's important. Because I go back to that first trade deal under the first administration, and it took over a year. And by the way, there was more retaliation back and forth while these negotiations were ongoing. So we could be in for a long road here. Does the economy and do investors have enough patience for a year? I don't think so, but they will have to see. I mean, if it does take that long, business has to go on. When it comes to this newly announced trade deal with the UK, what does billions of dollars in new market access for U.S. imports mean? Happy farmers. And one I actually was talking to earlier today that we've... All right, let's back that. That's a good point, actually. So تقند علامة زل حوات زنبري 2018 نيرو قدمو نيرو سبيشال ترامب زنبرو زنبري نوح باك ان فورز ندا تبهالو زخدو صنيحيم هجي نايز عمل زي فلوس يقبرو تي بيج نمبرز ممصع 125 145 مخان طرحي سو اتا لومي تجميرا زلا ناي سمع ويك انا ديسكشن اتي ازيو حيز زلو نطبي كمزي ترامب زولو كمزي ناي يوكي اكسترا 5 بليون يخون كاب يو اس اي
ኤክስፖርት ንኸውን ናብ ዩኬ ሓደ ስምምዕ ተፈጢሩ ዘሎ ልክዕ ምስ ቻይና ከዓ ትራምፕ ከምዚ ዓይነት ይደል ኣሎ ሄይ ቻይና ኦፐን ግበርዎ ማርኬትኩም ንብረት ውሰዱ ካባና እዚ ዓይነት መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣሎ ቻይና ከዓ ብመጠኑ ኦቴ ሪስትሪክሽን ጌርካ ዘለካ ንኣብነት ናይ ኢንቪድያ ቺፕስ ወይ እዚ ከዓ ኤኒቲንግ ከዓ ክንወስድ ኣለና ንኣብነት ናይ ኢንቪድያ ምስሊ ምስ ኢንቪድያ ዝተኣሰር ማለት እዩ ናይ ቺፕስ ከዓ እስኻ ንሕና እውን ክንገዝእ ንኽእል ኢና ሶ እዚ ብዚ ዘሎ ሄይ ቻይና እዚ ኢና ንበክ እምበር እዚ ኣይንበክልና ዝብል ቻይና እዚ ክትገድፈለካ እዚ ዓይነት መልእኽቲ እያ ተመሓላልፍ ዘላ ንሕና ያ ኢምፖርት ክንገብር እንድሕር ኮይና ኢምፖርት ክንገብር ድልያ ኢና ስፔሻሊ ናይ ቺፕስ ካብ ዩኤስኤ ሞር ፎካስ then ዩኤስኤ ከዓ ኦኬ ሞር ባይ ግዚ ሞር ጉድስ ከዓ ግዚ ሶ ኣብዚ እዩ ዘሎ እዚ ክላሪቲ እዚ ንፁርነት እዚ ዘይምህላው እቲ ናምበር ቀንዲ 145 125 ገይሮሞ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ሄይ ቻይና እዚ ጥራሕ ክበክ ዝኽእላኒ ኖ ሄይ ዩናይትድ ስቴትስ ላይክ ኖ ኣይትኽእልኣኒ ክወስድ እንድሕር ኮይነ ዋላ ቺፕስ እውን ሃበኒ ሶ ደስ ፎካስ እዩ ትኽትዕ ዝነበረ እዩ እዚ ናይ ብሎሚ ተጀሚሩ ብፅባሕ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን ኣረኦም ግን ንማርኬትና እንታይ ከረጋግኣልና ይኽእል እቲ ቀንዲ ሞስት ኢምፖርታንት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ክትዕ ክቕፅል ይኽእል እዩ ትኽትዕ ዓመት ክወስድ ይኽእል እዩ ከም ዝትብሎ ዘላ 2 ዓመት ክወስድ ይኽእል እዩ ፀገም ኣይኮነን እቲ ማርኬት ግን እቲ ገይሮሞ ዘለው 125 145 እሱ እዚኡ ላይክ ጠጠው ክብል ዘለዎ እቲ እንታይ ክብል ዘሎ ዳስ ዋይ እዚ ነዚ ናይ ሎማዓንቲ ርክብ መስሊ ብየእሰ ተጠለበ እዩ የእሰ ጠለበቶ ጉዳይ እዩ የእሰ ከዓ እንታይ ደልያ ዘላ እዚ ስቕልካ ናምበራት ተወሲኹ ዘሎ ዳውን ክኾን ኣሎ ደንሽዑ ቶክ ወይ ከዓ ምዝርብ ክጅመር ኦራይት እሽተይ ባክግራውንድ ክበኩም እዩ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ወይ ከዓ እንታይ ካሃሳያ ክፈጥር ይኽእል እሽተይ ናብኡ እሞ ክመልሰኩም ኣሕዋት ኣብ መወዳእታ ክንመልፀን ኢና ነዘን ነጥብታት እዚኣተን ደግማይ ክንጠቕሰን ኢና Come here. Give me that. There you go. Damn, it takes a while to be in there. Okay. All right. Yes, شرع الله ندير روح نرجع ليه. اوكي እዚ እንሪኦ ኣሕዋት ያ ትሪኦ ዘለኹም እዚ ካርጎ ማለት እዩ የስ ቻይና ኤንድ ዩኤስ ተቐንዲ ፍታሕ ዘሎ ኦኬ ኣብዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት እንድሕር ስምምዕ እንተዘይተፈጢሩ ከምዚ ኣክቹዋሊ ኩለን ሕጂ መወዳእታ በፂሐን እየን ዘሎ ናብዚ ኣግራፍቲ ምስ መፃኹ ኩለን ወርሃፐን ክመፃኩም ኣሕዋት እንተዘይተፈጢሩ እንታይ ሳዕቤናት ክፈጥረልና ንኽእል ንዝብል እዩ ሕቶ እዚ ኢና ክንመለስ መጀመርያ ናብቲ ባክግራውንድ ክንመፅ ኢና ኣኮርዲን ዘለና ንዓና ሶርስ ካብ ሕጂ ዘለና እዚኣ ትሕሸን ይመስለኒ ቻይና ኣብ 2024 ሕዚኒ ኣብ 2022 2018 2014 ዝነበረ ናምበርስ ፒክ ገይረ ጎግል ዝረኸብኮ ማለት እዩ ኦራይት ንኣብነት 2024 ላይክ ዩኤስኤ ዘምፃቶ ንብረት ናይ ከባቢ 438.95 ቢልዮን ንብረት ይኾን ካብ ቻይና ኣምፅያ ኦፍ ኮርስ then China ካብ USA ከባቢ 143.55 ቢልዮን ከዓ ወሲዳ then number በመንጉ እንተጓረልኩም almost 9 something ማለት 95 ቢልዮን so ዝያዳ ኤክስትራ ካብ ቻይና ማዓት ንብረት ዝመፅና ብዩኤስኤ so USA ኣብዚ ዝምክሕሉ ዘለው ንሕና ኢና ንብረት ክንገዝኣልኪ ንሕና ኢና ስፔንድ ንገብረልክ ዘለና እምዝብል ዘሎ ሕጂ ብዘይ ሕዘው ዘነጥቢ ኖ ቻይና ተኻፈሊ ኣትሊስት ናይ 2022 ከማን ዝሓሸ ነይሩ ቻይና ተኻፈሊ ንስኹ እውን እዮም ዝብል ዘሎ ስፔንድ ግበሪ ባይ ግበሪ ንብረት ግዝኢ ኻባና ለን ሽዑ ክንሰማዕ ንኽእል ኢና ኣትሊስት ከምዚ ንኣብነት ናይ ዩኬ እንታይ ነይሩ ናይ ዩኬ መሲልኩም ካብ ዩኬ ንሕና ዩኤስኤ ተምፅኦ ንብረት ላይክ ከባቢ 68 ቢልዮን እዩ then ዩኤስኤ ትሰዶ ናብ ዩኬ ከዓ ናይ 80 ቢልዮን ኦራይት good right ዩኤስኤ ሞር ንብረት ናብ ዩኬ ትሰድድ እንደገና እንታይ እዮም ሎማ ሽዑ ዩኤስኤ ፕላስ እዚ 80 ቢልዮን ጥራውን ኣኻሊ ይኮነን 5 ቢልዮን ወስኺ እዮም ሎማ ኦኬ ላ ሰማዕያ ዩኬ is good thank you
thank you by the way United Kingdom good job so ነገራት ሰትል ኮይኑ ማለት እዩ well من ጠቅሚ ውፅኡ እንተይልካ ድሓን ቀሲልና ክንገልፀ ንኽእል ኢና so ልክ እዚ አይደልዩ ኣለዉ ምስ ቻይና like market ki open ግበርዮ ጥራይ ሰዳዲት አይትኹኒ ዓዳጊቱን ኩኒ እዚ ዓዳጊቱን ኩኒ consumer ኩኒ consumer spender ኩኒ so 143 ናይ 143 ቢልዮን ወይ ከዓ ናይ 150 ቢልዮን አካባቢ ጥራይ ካብ ትወስዲ like number maybe ክንደይ ቢልዮን ክትወስድ ትኽእል እያ maybe 100 ቢልዮን ወስኽ ድዮም ዝብልዋ ዘለዉ ወላ 200 ቢልዮን ድዮም ወስኽ ዝብልዋ ዘለዉ 50 ቢልዮን ድዮም ወስኽ ዝብልዋ ዘለዉ እንታይ ዘሎ ማርኬት ki open ግበርዮ ንብረት ካባና እውን ወሰዱ ኦኬ ቻይና ካብዚ እንታይ ትብል ኣላ መሲልኩም hey restricted ኣለካ ንኣብነት nvidia chips like H100 ዲኻልቃለ restricted ኣለካ ላይሰንስ ኣለካ ትኸልዎ ምንኹም USA እዚ ክንገዝእ ንዕኡን restricted ናፃ ግበሮ alright ናፃ ድም ግብሮ USA ኣይገብርዎ እንዲኦም ወሲ ትኽትዕ እንታይ መስል ክንርአና ስለዚ ተቐዳመይቲ ሕቶ እዚኣ ተቐዳመይቲ ያላ እዚ 143 ጥራይ ኣኻሊ ይኮነን ካብ US ክትወስድ ዘለክ ንብረት like እዚ ናምበር ወስኽሉ ኦፕን ማርኬት ባህሊ ትራምፕ ከምኡ ዝነበረን ዘሎኒ ማለት so እዚ ግን እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ክትዕ ስቲል ህጁን ዝለዓል ዘሎ ኦኬ so ኣብ 2022 እንተሪእና 536 ቢልዮን ይኸውን ንብረት ሰደድ ተሰዲዱ ካብ ቻይና ናብ USA well ኣብ هبات ناي اس سددك ناي اس سددك انا 154 ستيل ايرخبني هبات ازي تي ديفرنس ازي بيج مخاني alright مو يس كمان افري نبرت رايت سو يا نو اخول لنا نحن ونفرينا بحالتي سو ازي تزلو جرافي اوكي بسن كزي زصعبو نابزي وريدم زلو هجرات اوكي اني ناي China goods وكا نبرت زمص as of now كم زاد لنا هجي 145% قرص ابتا you know من قد ويكا افتا افدق خوينهم ابتا بورت خوينهم يغفلوا له USA already تمالي حنت مصيا حنت شب مصيا 145 يا يخون كيف كتكفل الله مالتي alright so that's نايزي كبابي 438 بليون ننزلنا هاد نايزي كا 143 بليون كا هو يا China هي كابي اس زمصو نبرتك انا 125 بوم ازي اكاتاعي نمبر زي بنهرز مص طرحي ولا ترامب زي امنو زلو ازي بنهرز مص قصري يو سو ترامب نزي كنوردلنا ولا لؤخ ناي ترامب سكاب بنسمنت تريجر ديبارتمنت حلافي نو ازي سقيل كا نمبر زلو ازي لور كمصالو اوكي ابزي اتلتنت بهدي صبو ቻይና እንታይ ባህልቲ እዮም እጂ እሞ ንስኻ ኣኻ ጀማሪ ንስኻ ኣኻ ገባሪ ንስኻ ኣኻ ናብዚ ኣስዒብካና ዘለኻ እሞ ንስኻ እዚ ብውልቂ ጌርካየ ዘለኻ ዳውን መግበሮ ወይ ስቶፕ ግበሮ ደንሽዑ ንሕና እቲ ባክግራውንድ ኮሚኒኬሽን ምስማዕ ክፍጠር ይባሃልቲ እዮም ሶ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ፅባሕ ሎሚ ምናልባት ሎሚ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ዘሎ እዚ ናምበር እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ መወዳእታት ቪድዮ ክጠቕሳ ድሓን ሜይቢ ከም ኣብ ፌስቡክ ፖስት ገበርክዎ ዋል እዚ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ስቶፕ ገብሮ ይኽእል እዮም ከምታ ናይ ካልእ ፖስት ገብሮ ይኽእል እዮም ዳሰግድ ዋን እንደን ክትዕ ይቕፅል ሽዑ መደምደምታ ይበፅሕ ሓደ ወይ ከዓ የእሰንታ ክገብሮ ይኽእሉ ነዚ ናይ 145 ኦልሬዲ ሂንቲ ክብህብ ጀሚሩ እዩ ትራምፕ 80% ኣከባቢ ወይ ከዓ ለስ ይብል ፀኒሑ እዩ ከምኡ ኢሉ ትማሊ ولا 50% تجربون still China تقبلوا ده يتحدى completely ناي كل النايتين كالهاجرات إذا كم زي عند reciprocal tariff أو يزولو أنت ساعة معلتي 90 days stop coin يزول لحوات so يسي كمو خجورو خلالو أمارات يقولن then China 125 جرو زلون still نسخان تجر كان نحنا ممكن جبرو بحالتي خونه خوليم دان شعو yes ኣብ ጣውላ ዝርርብ ክመጽእ ይኽእል alright ኣብዚ ኣታኪ ዘላ እዚ ናይ ለንቀነ ዝከይ ዘሎ ናይ ሎም ማዓንቲ ብዘይ ኣዘፍናው ወላ ሓንቲ ዝሃብና ነገር የሎን ግን ስቲል ዘራረቡ ከም ዘለው ስቲል ኣፕዴት ማይ ሶርስ ገብራ ስቲል ዘራረቡ ከም ዘለው ወላ ሓንቲ ነገር ከም ዘለው ኣዘፍናው
قال تود مس تشاينا ناي تشاينا لأخات قال فمنا تسرح كم زخدو زيجن توم كندي كم زيكون الساعة زلت صباح كأخو اليوم so maybe دحار وصاب كنركب نغينا نايمشت دحان أبديت نقبركم من حبش education ويوكا صباح كنركب نخيلا so زي أجن اتانت بيعمالي alright so ويفتس إمام معبالاي كلني لما عنتي مالت توك جيروم جميروم كماتيوم I don't think so كم حبش education أبي أنا رمسيلكم نحنا أبز number 1 ويكا number 2 إذا تطو قبريتي 145 كتعكمتي ويكا أكن completely 100% تطو قبره maybe yeah 80% كبلا خلي كم زين تيو نازل 80% أوريدي الله خبل خليو China 125 still قتل خلي ولا يقتل then 80% عند حرام تيوان عبنت شعو maybe ورحد يخود الزربازي كلتا ورحد يخود at least market مرققاك في التاريخ so كلتي انجن انتها شقرا قاتي مونا رأي وزي ازي لما عنت لو من صباحن اندحر زي الرقاقي انو ماركت كلتين ازي شقر زي كاقات من اخوات حزني this is a problem كلتين ازي شقر زي كاقات امي خالي China تحانتي تقصر حادة دارقا نبرت نمت الله كم يقسم عليتي ام اي لايف على خدي سمع على خدي ترمتي بو سمع له مش اوكي كرم China. Okay. Yeah, perfect. So, all right. إذا لو مزقوب رأز الله أخذته ويون صباح تقصل حدا معلبي أنت زي جران بزنت وتازياتنا أبنت مالتي. all right. أمون جزن كلتن هاجرات أنت هاجات مالي. أب China as of now أجاتي مزلو. أنا أبي أسوون كجاتم أبزخو لول زلو حزني. كلتن نجرنا خن مهار لو ما عندي. deflation and stagflation حزون دياتن. deflation and stagflation أبزن كلتا هاجرات يرقلو أب China deflation يرقلو أبي أسيغا stagflation يرقلو ريبا أوكي ترجمة نايزي أنتاي مالتين so deflation مالت هذا price واجاتات ناي نبرت مقدال مالتي نتحتي قدلالو نبرت ناي نبرت واجاتات ناي نبرت ناي China انتا خوينو alright حزن بزي أبرها لو دحاوبي ناي كبابي 400 ويكا فرق تريليون نبرت اندحر سدد تسدد نيركا نابي اسي ازي سدد ازي انت زي تسديدو ابو خوف انتيلو دان انت اخد قبر شعو طلب نختركب تا كامباني بلو تشاينا بلو طلب نتو نبرت ناي فرق تريليون سدد طلب نختركب واقع اخا تقنس كمزي حسبوا حنت نبرت إذا قد تأذي عند حراب دكان كاليا ندحر زي تشيات كوينا مش هتعبياتك تزوس دانا بركة استمر نقولنا عملت ندحر زي وصلة خوينو وهذا أخذ تقنش الله قلب نغترك then China زي قات إموالله وهذا مقناس أقات إمو مالله where they got CPI data report ناي China تمالي ناي ورح 4 ذهبوا report إذا رجل real happen CPI report ناي China لكم رأيوا negative متزيله negative CPI مالتك bad يا حوات we don't like that نياتو وقتات ناي نبرسي إزي أسي بخلت percent إن دا وسخة طب عمد دا أخذ كده لو أمبر إزي عندك الناس تندحرك النساء that is deflation تبقى لا تسوى so deflation ناب عنوة ماركت مرة so deflation واقعات ناي نبرت تحت خوص كله كله قطبا ناي تهاجر completely يودق الله ناي China قطبا هجي يودق الله كل التناقر يتقاط ما زال China بتي ناي real estate deflation الله ناي real estate like you know economic down الله slow down الله again أبزخ عند حرداجي ما China ون تتحازز لا كما يكون عندنا simple وريا اوكي ناي فرق تريليون نبرت سد نبرت كسد كمص اي كالن كوف كبليو كوف تايلو سدد كسدد طلب كال انا اوروبا دينا كال ايشان كسدو واغا هتقنسلوا وال انت زي تطلبو فاكتوريتات كامبانيتات سمول بيزنس ابو زلوا تنعو زفرياون كعطوا خلا سراحتኛ خسغوغ يخل راحتኛ ناي تعدي خسغوغ يخل دن سراحتኛ ناي تعدي انت زسيغ انت خفطري خاشو لاي وخازيا تا ديفليشن كا unemployment rise يقبر انداوسخ وسخ here you go
ምክንያቱ ዋጋታት ንብረት እንድሕር ክትቅንስ መፀኒሕካ ዋጋታት ንብረት እንድሕር ቀኒስካ መክሰብ ራዮ ዋጋ ናይ ብራዳ 5 ቅርሺ ትሸጣ ነበርካ ናብ 4 ቅርሺ እንድሕር ቀኒስካ እንታይ ሃገርካ ዘለኻ መክሰብካ ኣኻ ቀኒስካ ዘለኻ መክሰብ ናይታ ካምፓኒ ፕሮፊት ወይ ከዓ ናይታ ሃገር ደን መክሰባ እንድሕር ቀኒሱ ቴክኒካሊ እንታይ ክትገብር እያ ሰባት ለየፍ እያ ክትብል ደን አንኤምፕሎይመንትካ ሃይ ይኸውን ማለት እዩ look this in a red unemployment ሃይ ይኸውን well መክሰባ እንተቀኒስካ እንታይ ኸውን ኢኮኖሚክ ግሮዝ ወይ ከዓ GDP እቲ መክሰብ ፕሮፊት ዕብየት ናይታ ቁጠባኻ እንታይ ኸውን እዩ well ዳውን ይኸውን well price ተወሪዱ ዋጋታት ተወሪዱ እቲ ኢንፍሌሽን ነበረኻ እንታይ ኸውን እዩ ኔጋቲቭ መፅእ ከምዚ ኔጋቲቭ 0.1 መፅእዎ ዘሎ ደን ሽዑ እቲ ሃገር ቻይና ኣጋጢምዋ ዘሎ ደን ሽዑ still እቶም ናቱም ፌድ ናይ ቻይና ፌድ then stimulated hey print money that's ቻይና ኣብዚ ኣበፂሓ ዘላ they already rate cut ገይሮም እዮም ይገብሩውን ኣለዉ and they are in deflation okay then what happened print money ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ still ኣብዚ ሓለፈ ገይሮም ነይሮም ሕጂ እውን ይገብሩሎም that's what happens in China we don't like that yes as it happened كون እዚ ማዓስ ኮይኑ ነይሩ ኣብ yes ኣግዚዜ ኮቪድ this is what happened so look this the deflation እንታይ ሳዕቤና ምፅኢሎ please this is microeconomy the most important እዚኣ ክትመሃሩ ኣለኩም especially them investors ማለት all right what happened in USA then USA like ፍርቂ like 500 እዚኣ ክብላ 500 billion ፍርቂ ትሪልዮን ንብረት ትመፅኣ ዝነበረ all right ክመፅኣይ ከኣለኒ USA okay then እዚ ንብረት እዚ እንተዘይመፂዋ supply short ኣጋጢሙና ኣለዉ ሸልፍ ናይ ድኳናት ኢምፒት ክኸውን ናፃ ክኸውን then look this እዚአን ክልተ ጋዜጣ ኣለዋ I like by the way ብጣዕሚ ነዚታት ከተንብቦ ፅቡቅ እዩ እዚ ኣብ ዝመፅእ ሴል ገለመለ yeah it's good who's this guy oh yeah natural grocery I like it sale of this my wife she like this in here تعمل sale ኣለዋ ኣሕዋት ጋዜጣ ዝመፅእ please look at very good price down okay I'm just back to that okay زين كلت اللوا حزن يرام نبتا stagflation إن مثلا أبي أسأل أنت قاعد ماله إذا ما عاد نبرت بزع عينات جازيت أتها تندحر كم ساعة مثلا نيرو نبي أسأل إذا اندحر إذا كنت عينات ناي تشاينا نقول له اندحر زي ما تيت أو تيلو حنت زي أخطر شلف أبزنا برا إمبي تخوين له دهن أنت خفت رأي مشعر أتوم وننتي نجادو alright መዋዳደርቲ የብልናን ካብዚ ዝመፅ ነበረ በዚ ነበረ የለን ደን ነዚ አንታ ክገብሩ አንሾ ፕራይስ ይውስኽላ ሲዳ ስታግፍሌሽን ከአንታ ክትኮን እያ ኢንክሪዝ ወይ ከዓ ፕራይስ ትውስኽ አንፃር ናይታ ዲፍሌሽን ዋጋ ይውስኽላ ምክንያቱ ናይ ቻይና ከባቢ ፍርቂ ትሪልዮን ዝመፅ ነበረ ንብረት ካብ ሸልፍ የለን ኣብ ሸልፍ ተዘየልዩ እዛ እዚኣ ንብረት እዚኣ ሜቢ ኣብ ኤስዳ ትስራሕ ኣብ ኢሮብ ዲያ ትስራሕ ወርኤቨር ካብ ጃፓን እዮም ዘምፅዋ ብስምምዕ حنت عينت ايتم هتكون سو برايس كتوسخا نسا برايس موسخ حزن راي ناتا برايس موسخ انت كان لا انفليشن ابتين لهم زين تاشمين برايس نسا موسخ انفليشن هاي تخون اوكي برايس توسخ هنا تاع مصال نبرات يبلكان سبلاي قرب يلن هولي شيت شعو انت خفت قريب زي شون alright سينس برايس سلز وسخت حزني برايس سلز وسخت ذا ايتم تيا بزح زيك الشيء تخليا نبراتات نحر اب عداقا برايس هاي غير كايو بزح زيك الشيء تخليا always high price نحر كوين نبرت دارقا بزح هيشيتني اوكي نبرت نحر بزح زي تشيتو then نابيك متسيو GDP economic انت خمتسي شو very low كمتسيو اما راتي باللام برايس اخدو السخا نهاد قرب يلن
ፕራይሳ ምስ ወሰኸትካ ባየርስ ገዛእቲ ብዙሕ ፕራይስ ስለ ትውስኽ ዘላ ኣይንገዛእና ኣይንሕሽና ንሕና ማለት ከም ዝለ ስፔንድ ኣይንገብርን ኣብዚ ግዜ እዚ ምክንያቱ ሃይ ኮይኑ ኢንፍሌሽን ሃይ ኮይና ኣላ ጠጠው ክትብለኻ ዝብላዕ ፀባን ባንን ጥራሕ ክትገዝእ ንስኻ እቲ ካልእ ኩሉ ኣይተም ትገዝእ ነበርካ ላይክ ኪኖ ሶፋ በል ክዳን በል መኪና በል ጠጠው ክትብለኻ ኣይትገዝእና ኦኬ ንሕና ይገዛእናን ፕራይስ ወሲኾም ኣለዉ ኣማራፂ ይብሎምን ፕራይስ ክውስኽ ኣለዎም ደን ፕራይስ ወሲኾም ኢንፍሌሽን ኮይና and grows more እንተዘይሸይጠምካ እንታይ ክኸውን ራይዎ ኢኮኖሚካሊ ኻ ጂዲፒ ኻ ስሎው ዳውን ክኸውን እዩ ልክዕ ከምቲኣ ዲፍሌሽን ማለት እዩ ስታግፍሌሽን አንኢምፕሎይመንት ኻ ሃይ ክኸይድ ስቲል ከም ክልቲአን ሓደ ኢና አንኢምፕሎይመንት ምክንያቱ ዋጋታት ስለ ዝወሰኸት ሰባት ሕንሽሽ ነበሩ ሓንሸሽቲ ንዓይኒ ገዝኣን እንተዘይገዚእና እታ ካምፓኒ ስቕኢላ ኣይትሰቕላን ኣብታ ሸልፊ ክስቕላ ኣማራፂ ይብላን ሰራሕተኛ ክትቅንስ እያ አንኢምፕሎይመንት ሃይ ይኸውን አንኢምፕሎይመንት ሃይ እንድሕር ኮይኑ ኢኮኖሚካ ብዙሕ እንተሸጥካ ላው ይኸውን ሽዑ ፌደራልስ ፌድ ፖሊሲ ንህለውኩም ኣብዚኣ ማለት እዩ እንታይ ይኾኑ ዳስ ኢዝ ዋት ሃፐንስ ነቲ ኮንትሮል ኢንፍሌሽን ሃይ ኮይኑ ስለ ዘሎ ራይስ ኮይኑ ዘሎ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ሃይ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣብዚ ክልቲኡ የሎ ነዚ ክልቲኡ ሃይ ኮይኑ ስለ ዘሎ ነዚን ማለት እዩ ከም ናይ ቻይና ዲፍሌሽን ኮይና ድሉ ኸላ ስቲሙሌት ኣይገብሩን እዮም ወይ ወለድ ኣይቆርፅን እዮም ወይ ኖ ሬት ካት and also no print money why because of inflation price is high so stagflation ተባሂሉ ይፅዋዕ stagflation ዋጋታት ንብረት ክውስኽ ከሎ ወይ ከዓ ኢንፍሌሽን ክፍጠር ከሎ ኢኮኖሚ ስሎው ክኸውን ከሎ unemployment high ክኸውን ከሎ that's what happens in US so እዘን ክልተ ሃገር በዚ ክልቲአን ሽግር ተፈጢሩ ዘሎ so solve እንተዘይገርኦ ነዚ ጉዳይ እዚ ሄይ USA ንብረት ንዕስደድዳ ብስታግፍሌሽን ኣነ ካይሳቕ ምክንያቱ ሃይ ኢንፍሌሽን ስለ ዘለኒ ሃይ ኢንፍሌሽን ተልኒ ስታግፍሌሽን ተኾኒ ላይክ ሃይ ኢምፕሎይመንት ክኾኒ እነን ግሮዝ ከዓ ኢኮኖሚ ከዓ ስለው ክኾኒ ንዕስደድ ክትብላ ቻይና ኻ ሕራ ይበል ንዕሳማ ኣነ እውን ዲፍሌሽን ስለ ዝኾን ሶ ክልቲአን ተዋጢረን እየን ዘለዋ ኣማራፂ የብለን Alright, so that's why Jerome Powell wake up federals rate cut go break on him. Trump said, hey, rate cut. No, come on, stop, Trump. You're doing this shit. So, no, they cannot because high inflation alana, high prices are low. We are stagflation nazalana. Now we get 9 Alright, this is how Selazi ነዚ ኩሉ ኣማራፂ ሪኦም ሰልፉ ክገብርዎ ንፅበ ሎሚ as of now ማይ ሶርስ ወላ ሓንቲ ኣይርእን ዘለኹ ምናልባት end of the day ናይ ሎ ዝወዓልዎ ሪፖርቶም ፅዮምና ሓበሻ ኤዱኬሽን ክንመፃኩም ኢና ከምኡ እንተኮይኑ ከዓ ፅባሕ ንፅበ ሕጂ ፈትዮም ኣይፈትዎም ክልቲኦም ብዓንቀሮም ተታሒዞም ኣለዉ alright መን ሰርቫይቭ ክገብር ይኽእል መደምደምታይ I think so more yes survive ትገብር ትኽእል ሕጂ እቲ ንብረት ዋላ ኩሉ መተካእታት ዘይረኸበትሉ ካብ ካልእ እንዳምፀት ክትናበር ንግዚኡ ክትከይድ ትኽእል እያ at the end of the time yes could be okay China more ክትህሰ ትኽእል እያ ሕጂ ምክንያቱ እቲ ናታ ቀረብ ትሰዶ ነበረት ቢግ ማኒ ናብ US ዳርጋ ብዙሕ ዘይሓንሸሽ ዘይክትረክብ ትኽእል እያ ዋላ እንተረኸበትን ካብ ሊሚት ንላዕሊ ክኸውን ኣይክእልኒ ولا انت رخبتن USA number 1 spender ناتا so China ون كتمصيا so انتايدا نزا ططو نبلا ناي China تزازالا plus restrict غير كاي زلخا اب ناي بعال chips ون lower غبرو then we can talk زي 2018 نيرو قدمو نيرو كل شعتو كزلو so مدمدمتا ابين ود ابزي انصبه ابز خلطه معالتي ابزي فيسبوكن بوست غيرنا لنا حوات كيدكم رايوا رئيتهم اينو بزحت تبلهم نرايو انتي يمثل كابز خنوص نصبه ماركت كراغا عند حركن ابز سلسه خنوصال ايزر ططو كومبليت غيرمو دن شعو نوكشن سممع قصلالو ويكا اتليست تي نبرت نت ماركت مرغا شلف امبتي خونالو ناب 50 ناب 80 داون غبرومو يقصل ازي نمبر 1 نمبر 2 دحر كوينن كقالصنا كبلانا خلاين
So Trump said buy a stock. Probably we're gonna buy a stock malatu. I'm just kidding, not personal finance. And thanks so much. Come to Lumut, Habesha Education, I hope you got the background time. I will see you with new report in the Hermet where I will bring that, but just follow that the new report. But Kalitian, we are in a bad situation. Thank you. Appreciate it, guys. All right. I'll see you again.